sensem bi bai faga eni asantefo ho embobi abekire na adwen eye obaake ne akwa abansa nsem a na etrende na nsem we ne bai ne nyina no enkofo do mani si asantefo so pa all the tigers na asante na obi akohye na obusa ne se obaake na sa akwa aba no kra no eye asantefo yenkwan kasa ana Tabida. Emma in your baby bedlam Lydia no soon tentafidia so Edia Santa Fortampa, a mother papa, and any refit home. So when the social media when you talk on a quetch, the call viral, and the sister in some of come here, shows us somebody one home. The young ranoma Santifoni be I will plan heavy way. I say, or my plan with the punch lines. Son some no bucket cannon and some who bucket cannon and sense and be a bucket of woman in ano, or my plan the Cassia Paha. Nanina go fiana say, was it gamba changing Gacasa bia asantefo pese omo forso no mo de asante kasa na ehwe omo truth omo so nya omo de so pese omo kasa asante kasa no na nsem we na nam so ama gane de atibirije bebre ebai yenko tese mienu miensa bia yenua no asantefo ri every plage with the hashes makata se book asante hukuma pembeka ukaba akwa wakadu nto kan wanka ni ya wana wo pass mama yenko tebe mra. Who are you, Asantes? Foolish people. Who are you, Asantes? Foolish people. What Jimmy Dodo? Me sorry, but now me was very great respect at my gangs. Papa, until Jimmy way am about I did not. Who say Asante for foolish people? Why drinking ye juma? Why drinking and ye juma? Should be Asante for take a one kind as so. Now compared to baby a woo gang croffono, typical gangs and it. Masitinem ete se nentwi bumu wo bebi a yagada nentwi bebree monne na moti bi ho monne e wo roba mu e wo modan mu na makobue mpoma na mato atomo mpoma echi emu e bi se wo be friend Asante ye foolish peoples adan ye ni mu compare bebi a rare gas na nkran fanka sanka no choko number 1 Jamestown e ka ho compare honum na fa kohwe bebi a asantefo no eti asantefo na bebu from her said the maker no it looks to me say bibia shama me ma so ache enti sisi office wonya kwan tie also okan de obeka o say ya force down asante no on omugafo no ya force no into throat resem busa says when na ya force say enkranfo enkachi ewon kran da ben yes ade no according to sources amatene kire say board of education for maybe atwam introduce say chi emeye compulsory your friend say kasa enkaye teaching schools ni nyina no obia anya den the whole Ghana no obia entichi me gidi say board of education at that time no guy be kind the other time say 4 pensioner omo try so omo introduce you say but I think he say enye because Senate president Kufuor eye president a free Ashanti region na so free Kumasi entina oyesa no they sat down and came with consensus. They made their feasibility studies, they make their research in Ghana, and so say akan kasa no anase twi kasa no e dominate any other kasa bia wo baby. So what you say, I'm not talking about English, I'm talking about yen regular and kasa ye kana wo Ghana no twi kasa no anase Asante kasa no anase akan kasa no e dominate kasa bia e wo Ghana nyina, and a good percentage of Ghanaians onote whether say obekano in a different in a different form somebody will understand you enunti no your friend is saying anwrafo betimi akatwi but e bia enye te se de meme ka twi no efantefo wo mo de a mo beka bonofo wo mo de a mo beka akuapemfo wo mo de a mo beka enti no se akuapem ka twi na se mfante so ka China anasa akankasa na both side ni nyina bete the same thing na enkrafo so to me kasa atwi no
no other languages na and as that dialects na wo no omo decide say omo de no ya enye ye because chikasa no almost everybody in Ghana no etisa kasa no enti omo decide say na etisa den ke yen kire because a man bia tumpon bia no a man no use ono ankasa ne language native language no de tumpon. So if say the schools mua, that is the reason, and it was a decision that was taken by at that time mpenimfo no omo Ghana na Akufo na president me gidi say na ye wo enkran ministers ni bi wo ho no mo omo cabinet meeting na ye discuss ya omo nyina hunu say eye enti ye ne sa ebeyi ti me ya say wo ma me ya wuti we krampo no twi no ote but we see what decided say intentionally no on speak twi no obe kire oma ga any English nkwa that is your problem me nyankran a mesua men limit me ho na men fa me ho madwene enhye box mu say because of the mami we ete ho all can but asante fo mu ntie ni because the enkrofo bi kan no unya akonya ne say usua nkran a mensua sua so atiase oti enkran language a eya eno kra be ma se wo so suro me na se stella mete wo kasa na wo nte me kasa wo be suro me mo eya nkwala no na wudi o mabro tienie pa mame me giri se wadwini swakakra nti na o kasa chenchena a wonkyera wo ma na gafo no mo be hwekra se mo be wipe hwi afri akra kuro no mu. How are you going to do that? A better than why sir? Because already no radio stations amutie nyina no radio station no ekasa most of them no ekasa ewo hwi kasa mu aka wote eye programs e ma wote bi opa ko radio stations ewo enkran nyina die ede enkran ankasa eye no na ewo indigenous akra ankasa na ebia ne frequency no kra wo no entra the town Accra town na typical Accra town na wo no ebi kra entra ho enti yenti se monka ena omo ebe surveillance hu se so mo ka so mo de call the whole Accra omo be boka just because say people are not going to listen to it even whereby omo de enkran kasa kra na eye no because enye enipa ewo mu se enkran eye gafo more na na wo ho but I can tell you say asad now krampa ye kasa kra no ebia omo kan kasa no menka twi kra nko a omo kan kasa omo won kran no omo do probably than momo gafo na mo ho na kasa enti say wo se unsua twi na asantefo ye yenkwasiafo enti ama ye kasa no kra ye kan kra mpo no unsua you are doing that at your own risk. Oh yes, I dare not at your own disadvantage. Because I will be twi kasa na unsua mame. Uko find yourself in the speaking people you will be there wabra onteshi senka o kasa na make kasa senka mete onkran kasa na be me de papa ban kan o kan nyina mente which is my unfortunate part but me pese enkrafo bi mu amote sesei na amadwene no eye mo se sabi asantefo ena yempesa mu progress be koso no you people are making mistake because anya hwe kra no quite recently encheye yewra nana setu nyamekase edi ni birthday no mo hene amwayi no eye ni teko mo hene amwayi no sisia oyega hene no oba ene yewra ebedi nsa woso enti sa wo se ya jimia sa wo se ye yenkwasiafo a bepacho sabi wo man hene wo hene a wo nkran no one nkwasiafo abeto nsa didi pen utie one nkwasiafo na eye yen asantefo no waba ene yewura abetena nkwasiafo etebuti ebedi ababe 3 days wo nkwasiafo kromu enti what does that make sabi wo hene no
what does that make of him? I'm not here because we're a very respected person. Man, no. I admire Niteku. I admire Muhenena. But enam wano kasa o kanintino. And I may say, Aya was a udi Asante Fuatem. But sabi unimu se indirectly no. Uhinena usisuno. Udidi na temwana. Oh, ya mwene kakra. Mo kasa. Sabi sa wafa ye ho tan krampo na se wo kasa. Hunu kwanya obefa so aka. Me metena ha enidi mo hene ni taki taku. Me metena ha nidi na atem da biara da. Because enye den a mahu se one yewura. Wa betena yewura nchen pe. Abebo yewura chidom. Eti se me biema no na se etia na eye yewura na me didi na atem. O sa nyansa we ye de wo ye yon. Asantefo ye de wo ye. When before you be ya no akasa no, we think wide, we think outside the box. And to ten bia no ye hu be ye mohi because yen ye thinking level no ekosoro e say Ghana for no mu bebre and no na muntimi stand no. Utie and no na muntimi stand no. Because me hu ni say enipa bi e bopini yen. E di say me fa mu kwahwe akwafo a mochekwo yi modidi atem no me fa bia ebeba besai mu hene na sabi oni ye wura benya ensawoso no ebasa indirectly no me gu ye wura ni mu ase ebasa nya me kese me mani nya me ye no ekofom which me akwankwaya me wo hai I don't want to do that enti me mama no enkonkopa enkodidi sabi mu hene na tem agi obi a oti engura bi mu a ono ohunu yewura nyame kese ohunu ne kese ya oyo no a ye ni twaka bia no ono de oba na se egusi mu dia ene metimi abekeka bia che but nyamo hene nice gentleman what decide say ode ne ho ba bebo asante na ya pagya no ama ne man no nsusu ayedan ani abanyam enti wo gina wo koka kire me se monumental building bia ewo Accra bia no mo be sesa no se de ben a wo kan no ayi na ewo ho na ene ya masem ene na makase monko FM stations ni nyina na mon fan ehye ento wo mo so se mo won krama mu enti muntimi nka twikasa muntimi nka kankasa no emfanye mu program na mo start nye sa ade no sabi sa wo pese o culture na wo no so wo pese wo kasa na wo no it becomes relevant dia and ya makasa o mana wo ne wo mo ho no o mo na wo se wo start ma wo mu the relevance of your culture sabi enye me asanteni a meti ha mi ba be jai me masante semu ye na mabebo wo enkrafo mafahye anase mabebo sabi mo culture ho dawuro dia mam no I have my own to take care of. Enti me mebo mo de enti it's up to you. Se obejeje wo hene so. It's up to you. Se obema sabi okasa no ayehwam ama wa ankasa. Sabi memeti hoi me ko ba biara me ka asante a me mfere se me ka asante but wo se wo ti ho mpo no uduru nipa mu a ompese ebehunu se wo ye nkrani. Utie. Ompese ebehunu se wo ye nkrani. Sabi mafasha mudi ne fefefe no ehe fa biem na abetimi akodi wo ho yete a yete ha yi ehe ena mehu se enkrafo afahye omo ye ne yakobi so ti de mecho na se enunti no sister bre ema mesue asantefo so se ye ne yaye bibi enye yen ya so opesa wo develop opesa wo usubeji ewo Ghana dia ene na meka se mon start ebeboa we beka se de pia eno na asie no eno na asie no eno na asie no yana na do mahene okaya tam enua Kofi bo woni nsem ba ya na nya kwanya na wose wokasa efa Kofi asem ho betena ho kasa Asante galamse
evidence Asante hene ene na yere Lady Julia ma papa ebodi ani aboemu na pia omo ye galamsey ebe attack Asante hene den but mente say Asanteman no akrafo bebre esu gidigidi se de ene video we amba esufo esu no sina na dom ahena to mo sase nyina ade ama galamsey for mutu galamsey se o masase nana this is what we want you to say. This is what we want you to do, say. And kawunya kwanya, so can say be say no. Nana kwa solve sa issues we yamaye. Instead of say you come out and attack Asante without any reason. Oh, then someone you know kokoso. When some pa ebobo bafa galamsey ho. Because you can say with the galamsey dear. Who accept galamsey? Only galamsey too. Galamsey dear, wo maso the galamsey maho. After that, you wa baka say, Benjamin is a crane say galamsey who to be abuano. And no nanchen. Oh my obi who say I say you don't man mahama ma permit is for to galamsey e wo blumem. But any little attack be a benya but attack Asante hene. Asante hene to Asante hene to galamsey. And Asante hene to galamsey. And Asante meanwhile who go to galamsey pa. Because I brought him for him and be. Ama him for ni ba ko bekasa say nana uko kadade na bia wo pese wo attack Asante hene. Na wo kura na galamsey kase pa wo kura ho na wutu no. You see? But someone I wo pa so agura no ma was say mayi bi kata ma me pɛ wo. Wa ja be ko soja. E bi si da. Say nana woni he what to find so one man for a tin suo one man for a su omuso hono no baya ne ya adwuma mo en toast en meko nyadoa enkruma atosode ne de ya adwuma mo e wo hono because hono kua no wo ho pa say omuso mu bibia asai omu tin suo tatai so omu bibia asai nana say nkontom ne nyina asai ye kokko so e hyiba ye say edua bibia kra nyeye ye nsuo so asai etina de na wo ka afa ho we no aya Asante na ye anasa Asante he na de asase de be ma obie when asie na na do ma hene nsem na beba etina na we are pleading with you so beba na be kan sem bi ade ama wo mo say de o mo say anu aye dene o mo so mo ne nyina asai na do ma hene mo ne nyina asai Hi, galamsey no ase wo munyo nyina etu hwe ma me fo yo motie ya ma me ba ko odio wo se enu na me hwe me ma enu na me ye bibia to se die ya ese edua ku enye galamsey ase no enu bi na kofo mo ko gina ho so mo nkan eyo wo ma ye we show mu eno mo de ko kan we susu ya na propaganda na we kire wo se bumem ho no galamsey ekwaso ho etina na we should stop say da bia la wo tag Asante na ye die na wo ho ne hwe ne mu ho banji enu beboa because if I'm no moto no so did you omko chemicals e ko niema ho a won chakra no we mu yangasa no enwani ye di nyina chemicals na we say we no se be sase ne oma de na de koya na se je bae etina na e se ma sofo su mu su e de fra wo no se na do ma hene ye sra wo bra na be boye sase na de ma galamsey fo no o ma se no ase ye niema nyina na be ka bibi na ye ho nto ne susu ye nya ye nsafa nkoya no aya to the Steve na wo hia me a so ka video no wa no hia mama nsa nyina ahye bi comment section no akire wadwa asudwe nya betre kwa so be se atale papa ne no leader ni se boutique am kan form obo sarbeto school junction before so bedu binim sambon kase na obo bagaya so pe bia ko wedding engagement birthday photo shoot dia ahimam ka che me fa me ho a leader ni se boutique ne se sim de niam efene papa be so wo ye gaga wo ye zozo pa dia and the boy leader ni se boutique na kwaje wo die na ho nya fefefefefe e o de she papa bro fo nya me bro hima mamam ka che mamam fa me je wakode am to so me nsa e ka hensam ene chief taxes issue ahensa na mahimam ne amahina wo komo dia be je number 1 e ti ko to me a na bo me pia another cheba dwe bako da bia da nya rusu adiablo esia de nya bi fa na de nya bia tu kotodwom na so nya bia tu kotodwom makra me no be hye da bia e wo to desti